U povodu Međunarodnog dana darovitih učenika u Općoj gimnaziji Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci održan je višednevni program pod nazivom Svijet darovitosti. Više u prilogu kolege Predraga Solomuna. Prepoznavanje darovitih učenika složen je postupak, no takva djeca velik su potencijal i njihovu darovitost valja razvijati. Tako su u školi tjedan dana organizirane brojne edukativne i kreativne radionice. Gimnazijalcima su se pridružila djeca predškolske i osnovnoškolske dobi. Održana je i izložba likovnih radova velikog formata Izmaštani pejzaži, koja spaja elemente urbanih i motiva iz prirode. Inspiracija je bila prije svega da napravimo nešto vrlo pozitivno, optimistično, u skladu sa nadolazećim proljećem, što mislim da su učenici više nego dobro ostvarili, čak iznad mojih očekivanja. Ovo su pejzaži koji su rađeni vrsnim tehnikama, odnosno raznim tehnikama. Ovo su radili učenici prvih i drugih razreda na ovim velikim formatima. Htjeli smo da bude što više boja, što više veselije i time se nadamo, kako se vidi, da dočekamo srećno proljeće. Članovi sportske i glazbene sekcije osmislili su za djecu vrtićke dobi ritam pokreta. Aktivnost je to koja uz ritam tijela i ruku stvara zvuk kiše. To je jedna vrsta vježbe gdje djeca u tom uzrastu od 4-6 godina već počinju da razvijaju taj osjećaj za ritmom, to jest kako mogu i svojim tijelom da stvore jednu muzičku odnosno ritmičku aktivnost, gdje oni tako na taj način već po prvi put počinju da stvaraju već i prvi osjećaj za ritmom u njihovoj ranoj mladosti. Pokusu iz fizike o putovanju elektromagnetskih valova i mjerenju brzine svjetlosti pridodali su omiljenu poslasticu svih generacija. Mi smo odabrali da to bude čokolada i da onda poslije tog pojedemo naš eksperiment. Poenta je da talas prođe kroz čokoladu, odbije se od zida mikrotalasne, vraća se nazad, formira se stojeći talas, imamo čvorove i amplitude. Tamo gdje su čvorovi, čokolada se ne topi, tamo gdje su amplitude, čokolada se topi. Nama trebaju 2 amplitude, 2 čvora, da dobijemo jednu talasnu dužinu i da je izmjerimo. Čokoladi se pridružio čaj, pri čemu su učenici doznali zanimljivosti o kulturi ispijanja čaja u svijetu te ljekovitom bilju iz okolice. Na čajanci možemo vidjeti kako učenici predstavljaju iz perspektive biologije kako to izgleda čaj u svijetu, koje su njegove prednosti, koje su to njegove ljekovite tvari, a sekcija govorništva će se nadovezati, odnosno nadovezuje se na tu aktivnost da bi prikazala šta to čaj radi u književnosti. Mi smo se konkretno odlučili za čaj od lipe iz poznate knjige U potrazi za izgubljenim vremenom Marcela Prusta, gdje ćemo prikazati kako to u stvari čaj i kolačić mogu da vrate sjećanje na neku davnu zaboravljenu prošlost. Osim što pružaju podršku različitim mišljenjima, stvaranju originalnih rješenja, promicanju inkluzivnosti, cilj ovih aktivnosti je omogućiti darovitim učenicima obrazovanje primjereno njihovim sposobnostima i interesima, te poticati kreativnost i motivaciju kako bi ostvarili puni potencijal.